Hello friends, welcome to my YouTube channel. Tinin video tahu na jatuh napai kami apa video. So ingin friends, tini oke cung YouTube related video topik no tu ye salai na. Abang ke cini YouTube cini video so views phaya mono tu ye. Ingin friends cung jatuh nasiyo cung ke YouTuber cung ye tuhan ke cini views saya important. Ingin abang views phaya ke cini subscriber bare na. Abang subscriber bare ke cini watch time pemanya. Abang watch time bare ke cini channel monetize pong na. Ingin views phaya ke cini income po. Ona YouTube ni dia. YouTube views jadi se phaya ingin cini mahapo lab maya. Ada ye cini abang views phaya mam ye cung mah ke ma mistake ni bo tinin jora chini YouTube channel chini video so views phaya ong mam bo chini subscriber bar ya ong abono tu yes ang tini nano sai khnari nai ingke chung bang ma mistake hi YouTube ingke je beginner YouTuber song nai ro ke je tak taw phainai ro brang views phaya ong abok mam bo e phaya ong ke ma reason ni bo e phaya ong chung ma mistake khemi chini YouTube channel chini video so video views phaya ong pi abono se ang nano sai khnari nai nang bodi ke problem face kheye to hanke nang bo bidino paya han jora nai dik mamin ka ang nao no ro sai khnari nai chung ma mistake khembo e abo chini video so views phaya ong pi ba chini subscriber ro baro yang pi abono se tuye ang tinio nang no A to Z details sai khnari nai nang video no paya han jora nai di ake channel tang to ke channel subscribe kheye tindi bodi ke YouTube related videos mai chon mo open da fighting ke friends chung to nailai negrana abok ma mistake ong bo chini YouTube video so views phaya so nge friends ang nano to 4 khan 5 khan point saknari nai main reason ma ni bo chini YouTube channel views phayam phi abo 4 to 5 khan points ang nano tini saknari nai nang video no paya han jora nai skip khiya mani abong ke senang kaham ke mchi mai nai nan video so po views phai ma chingsa nai nge friends to ang video no asu kok se mani direct point no thai sane ha nge friends na poila na ni bo channel ni dashboard open khedi dashboard open khiya your channel click khedi your channel click khanke chongro chini YouTube ni dashboard no mayo ingke friends sok bangma beginner YouTuber maong brang bo channel ni cover photo ria ingke bono brani poila mistake cover photo rini nao nini channel ma related topic nung videos nam aboro nung bo chini nini cover photo rini nao ingke friends nang ani cover photo nai no makna sakau kha ni YouTube channel ni mong ingke roke app review YouTube tips online earning unboxing and many more ingke ang technical related videos namo baya ang rowa ani channel lo ang tmat ma topic no toy videos nam abo ro riye tunyo abong ket mangne friends bodi ke chong riye to henke YouTube ni algorithm ba YouTube ro post samai nei chini channel break and audience no pruyo nai break and audience no pruyo ya brang ro no sie thanai ingke friends second ke abo ke chini profile picture ingke friends nang face related videos na hanke nang face record khiya videos na hanke to ni profile picture ni sa so ni profile picture tinge po kokre ingke ni face screen ni nong voice recording khiya videos na hanke ni profile picture must be nangnai abo po same ni ma related topic no nong videos nam abo ni related ni profile picture post nam ni nanai bo ke chini poila point ingke chini second point ke chini mobile videos by chong videos upload kemo ingke bangma beginners YouTubers ro mobile by videos upload khethio bangma mistake kheyo angna na ta sa ke short ke sai khnari nai chongro plus icon click kheyo plus icon click khiya upload a video click khiyo upload a video click khiya chongro je ke ha videos chong select khiyo ke select khepon yo go ka chong direct no bro next rie chong upload kheyo yo ingke bono chini mistake chongro wa ake khiyo na ya bangma YouTubers beginner YouTuber boding khino khiyo bo direct ro thangye ya go ke white studio thangye edit kesnawo thumbnail rio title description pa rio ingke abo chong abo ke kemoke chini mistake chung abo dikhe direct khenia ro no direct title no nombo application no logo no videos upload khepon wai bai mari nai ni title pho mari nai inkiro ke ha thumbnail de mani option pho to no ro click kheye ni thumbnail no choose kheye rimayo inke bodinke direct no ro rite on ke chung abo no rini nao mami inke chung ro title ria mani directly chung next kheye go white studio tha inke YouTube ni algorithm abo su ya ongnai inke chini abo videos of views for phaya ang thong inke bono reason inke knang nang bo process siang ke ang sai khnari nai to ang asu details ke sakhnari ya mam ke videos kla ung thanai ro tek bangma setting to title brefore nai dekherio nai description ma so nai tag out ma so nai bangma no details boni video nang nang ke sadi ang sai khnari nai inke chini second point ke bono chong bo videos upload kheti po mistake kyo inke friends chong chini third point ke ma apni bo ke ang nang no white studio open khep no nai chini third reason ke chini white studio inka ang to ai ni YouTube channel white studio open kha inke friends chong white studio ma kheo nai ma kheo ya joto YouTube chuno ros frungye rimo to arbo chung abono nai chomya abono rules no follow khya mani chong direct no chini chamote chos na war bo chini video so views phayao subscriber fo bare ang inke friends chong chini white studio chong ma kheo nai chong ro chini video so click kha ke content no click khedi content no click kheye ro videos je ko je ke ha videos no nong ro select khedi select kheye chong ro nai lene for example ambo videos no select khenai ro select kheye ro ke ha tolawot ma tonai impression click through rate here to nang abo I button no click ke bodinke no nai well done people on YouTube are choosing to watch this video more often than usual inke friends boket ma chini main reason aro ke chini thumbnails nam tinyo bangma beginner YouTuber thumbnails na ma no direct videos upload kherio are bo ye bro ro
abo videos no naya o ingke chini main let ma chung thumbnail naya se thumbnail no nu se chung videos po click hiyo nam ingke chung joto no siyo chung videos nai mo pa thumbnail no nu se chung po click hiyo abo thumbnail nu ya ke information chi ke chung videos la no skip kheye lai pai hiyo an bo ya chung chini thumbnail main nini YouTube no nung views phai dina ingke thumbnail no nung improve khedi ingke thumbnail po are normal thumbnails namyo nya abo ke ha thumbnail ni po rules tongo thumbnails namyo ni mani po breke snapne beke snamyo ingke clickbait thumbnail nung sa snamde abong khani ni YouTube channel lo views phainai ingke boding ke nung nini thumbnails kang improve khedi thumbnail rike nini obviously views phainai ingke bo ke chini third reason ingke tre kya ke chong chini trending topic tre kya reason ke chini trending topic no chong follow khaya ang to analytics o thanai analytics o click khaya ingke ro ke top content tongnai ingke friends una ro nai nukna ai ni top content nadi ro to first number to bo jinukari ang jinukari ang ni ke ha YouTube income videos nama to abo sai ni to trending o chole to ingke friends chong boding ken ma video ni top video ot ma to ma topic ni rong breaken mar content ni top video to abo no follow ke no snam de because audience ro bono se chayo ni audience ro bono se bisi nai thoyo boding ken ma video no aram bo ye bo video so views phayo ingke nang abo ding ken no bo top content no follow ke videos nam de ingke bo nung bo kere ke tham bo reason follow ke snam hanke nini video so views so phainai ke friends so chung joto no sio YouTube ni video chung rang income khena ingke chini views se nawo views ko ke nini subscriber pho phaya subscriber phayang ke nini income pho phaya channel pho monetize ongya bolo chung joto sio arem bo ya chung views important ke nini views phaire mo bo nung mama khena ang to nang no reason sai khna reha poila ke chini channel ni background cover photos and profile picture abono chung professional ke ni channel ni related ke nung mas namnai second ke chini videos upload khetio chung bangma mistake keo ingken abo ke ha point getre ke ha ke chini thumbnail ingke te ke ha ke last point ke chini trending topic chung bo 3 to 4 kan point bono follow ke chosna ma ke ni video so views phainai views phaike subscriber po phainai subscriber po phai ke watch time po kanai watch time ka ke monetize po nai abong ke income po phainai ingke bo 3 to 4 kan point no friends ong ang na no siri ni chumo nang bo videos na yebre ke ung yo ha helpful yade nang comment khemayo ingke nang ni je YouTube ni tuye problems tomo nang abono ai comment box o sapamayo ang nan bo solution te mani try kenai je ang rimon jara simon jara o ke friends ong tinin jara la asuno I hope nang bo video no chayok na hiye no macho ke je new beginners YouTubers ro na ang channel subscribe khia kon ke channel subscribe khie to indi bodin ken ma videos topic mai choma mo pando so ingke tinin jara la asuno jotono khaksa ha